Hi. Phim lịch sẽ lấy lạt một tầng xí. Kmen. Kmen. Aijingkmen. Hi, Vicky. Hi, how are you? I'm good. What about you? I'm great. Feels good to be back home, right? Yeah, it's so good. So where are you going? I'm going for some work, and you? By the way, he's my brother. He came to drop me here. Yes, I know him from before. So you two are siblings? Em, mi kham roi, ngam bhaso ra ban roi. Kaklamang singing, kong sibling, kaman ngi dish para. Timam nang wakran da kating kasi. Mi kran speak smong i pada. My bad. Ngidan na Shillong ro ingkaran nakatian paring. Kumbang ngidan sa London. They bang nila mlian siya tay Ricky. Hap, pipat siya ipinlet. Nga shuan on you do. Phi pada. Nga tangan let nyo siya. Oh, biang ngata. Dailang no fi bayi ham in drop ife. Em Ricky Plus lap nga yang aslam. nilay ra. Mnelay. Shum, salin no fi bayi ham in drop ife. Ham, ganyan daw ang kata mo. Hi, how are you? Jal, para kasi rio salat da paring. Hey ham, chef na imantas ngi. Mewan kai sini. Che i hingan lek. Ngakwa bandan balau para em, pelut por ban me. Ngaso tu ham. Tang mau ko ban enjoy shiniru. Ko party. Nomor labun snam ngala jana Shillong. Okay to. Lanu. Shi ben khotlam phi parlok jong phi. But I ham. Khotlam mi comment fi badan number. Wanam klan. Hello, come on. Come party tonight. Brother invite. Okay. Do. Metem. Hakasin beningkong ngayabit na do mensiam ya kawi kabriyo. Ham. Hmm? Pitem hakasin beningkong ngayabit na duman siya mikui kabreo. Balay ban penbut kumta. Maklan penbut ham ngamon shisha. Day mano. Am, ong shama pi, di mano. Nakli siya mga jubab siya mame. Am, pi nga. Jubab shama pi. Tong ngile kumni kawi. Yin jubab lang hakajuk opor. Biang. To. Wei. Ar. Lai. Aijingkmen. Ham, ngan request si pi kawai. Pi bai thoya ka. Pilong pen ong lam nga. Please have. Please have. Blay shibon ham. By the way, tu bait manat phi kerteng ayu to? IT. IT lin.
Boleh buat yang macam ni? Bangadan kam ban ong jing ong. Toong ngalak dan hang ni. Ngam sonang ban ong ru. Lele, toong bet ngan apa hang ni. Pulia ka to. Dia Aijingkmen.